kasi nga modul ka kaniya aron nga mapasaylo ang imong mga kalapasan o langit tanan natong padulngan igsuon. No? Muna igsuon mo kag naa kay Kristo, maglikay ng pagpakasala, mag-enjoy tag long life diri sa kalibutan. Ngan pa ang Biblia igsuon no, gilimitahan tag 120 years old kita diri sa kalibutan. Pero ang mga tao 30, 40, 50 nangamatay na tungod na sa sala igsuon nga gibuhat sa mga tao. Muna nga mulay pulong sa Ginoo nga motigbas no para makahibaluta igsuon nga para malikayan nato ang sala aron igsuon mo taas ang atong kinabuhi diri sa kalibutan. Enjoy nato ni. No enjoy nato igsuon. Medita magbuhat og sala hayahay ta. Basko atong lawang wa kay sakit kay ang sakit mo maning sala mana. So kung maglikay ta pagpakasala, dili makahilabot si Satanas sa ato ay igsuon. Satan cannot kill you kung wala ka nagbuhat o sala. Pero kung magbuhat o sala ang tao, tamang ra sa siguro 40, 30, no? Muna likayan nato igsuon. Amen. Muna no? Iyay kayuta kay nice pulong igsuon no? Ang sure sa pulong sa Ginoo ang Pilipinas igsuon, grabe no, wala tagibid-an, no? Sa government igsuon, frita o sa ibang relihiyon, frita nga makashare sa pulong sa Ginoo. Una man ay article igsuon no, nga wala tagibawalan. Grabe ka blessings sa para sa atong mga Pilipino kay dito sa lain nasod igsuon, gibawalan nila. No? Muna mga tao yung igsuon, grabe ka dautan. Subang to igsuon no, nga pinalangga ka sa atong buhit ng Diyos. Ito, balo ang Ginoo sa atong nga kasing-kasing. So, bago na tang binuhat, kung imong gidawat sa Ginoong Jesucristo igsuon, ang tanan, hinumdumi, kung imong gidawat sa Ginoong Jesucristo, gihimong templo ang imong lawas, or pas igsuon, na-wipe up na to, na-wipe out ba? Kana bitong na-erase tanan, once nga imong gawaton sa Ginoong Jesucristo, katong tanan nga mga sala nga imong nabuhat, i-erase na to sa Ginoo. Ayaw na to balik-balika pa huna-huna, no? Once ka naghinulsol ka igsuon, ayaw na balik-balika ang sala. Sala nimo kay sige kag balik-balik sa imong sala, imo na nang sala. No? Hallelujah, tuwa nimo. Kay si Jesus Christ siya maglimpyo man sa atoa. No? Jesus cleanse us igsuon. Limpyuhan ta sa Dios. If you believe Jesus Christ, na? O si Jesus Christ magyud may moayo sa atong mga balatian. Kung sa imong sala diya, di cancer ba ka? Tungod sa imong pagmahay-mahay? No? Di arthritis ba ka? Kay ulitan kay ka? Or di diabetes kay ka? Kaya sige kang pamakak sa imong bana or asawa? Igso, walang na mga kasagara, igso na. Muna nga si Jesus Christ, moayo sa imong mga balatian. 100%. Kasi doon naghimo nimo. Sa mga naghimo nimo? Si Jesus, ang Diyos man. So, ang mag-repair po nimo, ang Diyos po. Salamat po sa mga kanabitang